ebyemisaale hamu n'ebindi bingi. Ensonga yawe niki Kitara TV kwegesa kumanyisa. Cubs Juice. Taste the refreshness from the source. Agenda mu relationships tumanye it is a forever thing. You can choose to withdraw. Yes. You can choose to kumubale ebiro 7 days. Withdraw. Bojo mugigende mpora. Mugigende mpora. Eri abagezi bonka. Ekosenso. But jo munaba bisobole ejo. There are some men who can do it perfectly. Aruhonda ejagamba. Ajja kora withdraw. Kyonka natakikora. Twene byokusaba kunkakasa withdraw. Wamana nyoti mbikakasa. Era okunyole kyambo tubaire mu withdraw nyo ningena ninyofunira kalidia. Bali mukumanya ne kondomu y'abakazi. Nyo kondomu y'abakazi ejo. No gitekereza kutekereza nti mpura ningamba no. Me have seen it somewhere tutuli mu social work says wali nyabaganda kondomu. No, hali twabaga ntukolera training zezo zabayoga. Bako kuba no genda kuba no muntu. Kana bana otamanyire status yaje. Abana basikiba kutinenda kusinga obulwaire HIV. And me I feel supposed kutinda obulwaire kila. Kusinga nenda bukwenda okuzala mwana wawo na 9 months. Aloha. Kitara TV kwegesa kumanyisa. Tuwatangirira Kitara TV muteka nzaite ya Kitara Girls buli sabiti esaha 10 mwezi arwebagyo. Kena akora ikara hamukutu subscribinga YouTube genda Facebook following Kitara TV ogende ha TikTok naho following Kitara TV nikota sobola kulabaho enteka zaitu zona ezibaho ha Kitara TV. Yes, nabaina business nwetaga koro bulango bwawe Kitara TV ero abantu bayengi kandi gukusaka kuba mukutu ogumu halogula kuyamba ku expanding business yao. Mabara nkabulikilo Glorious Jepro Emporium for all kinds of printings. You kwenda banner, kwenda flyer, kwenda business card, or kwenda posters. Byona tubino kwenda ku branding a t-shirts, byona tubina ba hotels, amasuka byona tubikora ha Jepro Emporium. Kalero ndibasire nabasiki bange bona engeri tukaba hamu. Yes, nabole kabasobole kweyanjura tukendo maiso. Abarungi nywena mbaramukize ninyoha chance. Machura wa masindi mwebale kungonza mwebale kuochinga show ya itenu mwongere kutugonza hamuna nyo queen aboli mwebale muno kuochinga show ya itenu hamuna nyo Sharon Tani fair price boutique bambi mwebale tugonza bana batugondeze mwebale muno kyonka mpaka bona tibasatugonze kyonka bambi bebale tugonza. We focus on the positive only. Yes, mwebale kutwena, mwebale kura show zaitu, mwebale commentinga, mwebale kulikinga, basharingire, mwebale aba visiting accounts zaitu mutakubaza ati maiki mukwetaga, but nakyo mukitugambira tusobole kukiba kyao. Abatutere mwe sente nkabulikire baba Cubs Juice, Bunyero's finest. Yes, okusa kubafuna ha namba 0788 893 894 oba no bafuna Airtel 07041532 bali nyuma ya Stanbic Bank kwetaga juice amukoro gwawe introduction wedding birthday ali hamuli mu town kasana kakuokeze wetanira ba Cubs Juice basobole kwereza ekyokunywa ekigenda kuhezo mu miru gwao wiki mugievale ebaide ndaira ebaide mu bingi oiro mabo nkuiko kusasira kwanga bona bafereirwa abagonze bababu mu family zanyu ewiki ebaide nzibu munegi ariko alicho masindi tuchuzire muno kibaire masindi tukafeba mugonze ba waitu Angeyango Scovia abaire teacher ha Greenfield aho kandi ali CEO wa Ladies FC bana basambi bomupira tuchuzire muno bakamuzika kiro kyakana niwo bamuzikire era tukuyike okusasira kwaitu hali aba family abanywani abagonze babaye bona naba students baye bona mugume Kitara Girls twena tuli hamu nanyu mu busasi buno bako baire kuyingi masindi niho honyine niho twazikira Apostle White wa Christ Heart Apostle Ivan era nkusinzira na Kitara TV okwikya obutuma bwange hali family ya Apostle Ivan ntirwanga asobole kubagumya abalabye nombuire buno obuzibu sobole kubateraho muhanda nebintu ebindi
events ezindi ezibairemu mu wiiki muziboina tikya leero weekend timanyire iwe oli nka saa zino okutolera nka oba oli out oba oli mukobyamire timanyireho nyini hali mu kite tuli hana Kitara TV tuyizire kubahereza nka buli kiro. Yes, so asho yaitede yahoire tukabazaho ebintu ebimwe bitusuppose kuba tulina mbaga nkaita abaisiki. Yes, twagendaho maiso nokola engeri twasobola kweyonja tenka abaisiki kandi mu comment section nyina comment enyaboinemu one of the videos timenye na mulamu agiboine oli nagamba we need to expand more her concept ya contraceptives ezo. I think they wanted to understand what contraceptives are. Contraceptives of family planning at large. So kya lero tuyizire garukamu actually egyo comment niye tulesere kya lero hasho kona kumanya contraceptives nizo ziraha zikozesebwa zita kandi suppose zikozesebwa dihi kandi kumara rundi bwireki. Yes. Before kumanya contraceptives ezo zimara bwireki tuina kumanza kumanya what is family planning. Abokwali yoko muntu akwe habuza family planning ni keki ntuki. Iwe nkai mkurura kwawe yo kutekeza family planning ni keki. Yeah. Family planning nyo mukutekereza kwange egiga estile kiga mukaki hulira nyonkura aro muntu agamba family planning na agamba mbo child spacing atazala bana ba haihi na haihi arohola agamba ntingo atatwalenda za tetekanirize enda na nogamba ntingo omwana atatwalenda rundo mukazi we na hikire atatwalenda ya tetekanirize. Nyo family planning ingikenga anti niyo tugambe niyo method eyaba kugonzanga na babiri bakusa kwata bakayikalira hamu bakateesa batangere bakusa ku planning the family yabo kandi bakusa kuzara di kandi bakusa kuzara ombwireki nko nkyetegereza nkanyo family planning era in simple terms family planning niye miringo yokusa kwesa nkai wo muntu kwetangira kufuna ezenda zotakozere zotetekaniza kuzara abana kila muno patana abapatana babiri abo. Yes, family planning abayabasajja n'abakazi teri abakazi bonka n'abasajja bayina family planning yo kunanka nyenywe nkani ninyo mweso tingenywe nkanya ababiri ngahura ali obuduma abasajja bayina family planning tibakwenda kubwetani abasajja bayina family planning abasajja bakume biro bino bakubatera buterenkizo bakubatera buterenkizo yo kuikaliza bebi nyonfulire genda obo numbo okwenda kumugeza sorole iwaje kugama nyoti nzara baitu amazima kozere agamanyire bakamutegerera enkinzo yaye myaka 3 taina correct taina kuzara enkinzo engyo nikiga kuyamba abasajja kwehara kubana abana batali babo kubato okuboka imanyiri nti am not baita hand abaheki beta living other factors constant ngabakaze ngera abana kolesa family planning baita still akakoraki akagetinga pregnant maybe omubiri abana omukazi ata abantu abamu omanye ensobi zibakora bakira bantu nyamugena nimugurukira family planning mutagenze no mwirwaro kwekebeza obazi kumachinga nemibiri yanyu oba hormones zanyu inyo maragagurukiraki ebintu baitu nyo advise yinkuha banzogende mwirwaro bakukebera omusayi gwawo bakugambira family planning kiyo kusakwesa nkai wo muntu yeah abo kuba ataruho omuntu agamba nyo njagenda bantere enkinzo njagenda bantere enkinzo nyowe sabutansima kyonko omuntu onna ikosa nekora nemukora okulungi abo kwa emiringe geri nyingi muno kikuligamba nti ngo beri enkinzo sakwanga nogamba nyo obujuma tibina kibunkura nogamba rondi kankozesa obujuma obaka akankozese ara kandi hana kabateeka muno haro aka implant haro tubanze ha miringo ya family planning zezo zona abantu basobe correct basobe gima abakwa bakira bamanye bu pills nibo bakira kozesa bakira apart from pills oba contraceptives ezo family planning skill mukazi nkayo zokusa correct ezokusa kozesa safe days is not considered among family planning eri natural family planning natural family planning niyo kunanka yes niyo safe days yes, right no to me days. It is a no then are whole barriers nzizira nizoni hakugwa nanka condoms condoms then araka IUD CDs. IUD ke baisatinga mu private parts omukazi
bakateeka munda bakateeka munda inside bakayikaza hananka uterus awo bw'ojja otagenda Tuna okaketeekayo kandi kagenda mu irwaro wakayihanka okulaka IUD ako kienda you have to go to the hospital habwokuba basoke bakukebere harwaka IUD akaliho mono arakatali just imberi kali kakopa koyo so inagenda mu irwaro bakukebere nibo bakugambe hati kozesa kano bayiraba aliyo nakana kakinzo kabatera ha mukono akakake myezi 3 niyo injector yeah baira kuna okata akazibuzibu tikakira kusima abantu osagenda nokakozesa bw'ojja nogenda n'okurukuta n'ofuna ekikurukuto mwezi hamwezi otakuga mu periods zaawo bachungira obogenzere mu irwaro advantage ogenda mu irwaro emisomo ene bayo kyonka abugamba abantu abakusinga baswara kandi buli family planning oba ni bajyagi kuhereza bakugambira ni bakugamba ina side effect etineti ate engero ogambire enkinze egyo engere etala problem ate nikyo kimu na IUD egyo eyetaga faithfulness bojinye tenda kutantara bakazi nikyo abantu abakusinga bagende ko nibagamba nyo IUD ngifuniro henda akantu bantu oli supposed kwikala no byamana na buli musaija akayizire habwokuba omusaija katugezo ino omusaija wawe muka alitali mu ala ho size eri media babanza abapima nofuna no bakusana abanza abapima they can even ask you niko bakasembeze hara omusaija takashikao nakyo kilifanya babiri then babanza mu ati nofuna omusaija ondi omusaija ondi ndali rough nakaika unakatezao nakasetula kulungi namaliro twaire kandi nekinda bakonya kwa faithful kagira muno habit yokunaka infections kapikinga bwangu infections so oina kuikara no gamba hati yes you have to be super clean wokwa no koisaka nakaka IUD ako atali bikere kona gama byagendo sense aliona loka sangiro byagenda oina kuwerinda hali cleanliness ni ono kuba no musaija omu atali kubona abasajja no byama noli so twinako omukono twine enkinzo ako mukono kakaba arona obujuma bwa kabe bit oba kaisa nako ako mukono ako nakukagira side effects nyingi koma ate okuloa onya kwasiro hano nokuata nyaka nanyo nkwasire ho baba soto oba kopa something oba kainengeri kabamba kamkwate mukono by mistake nyaura makantu nikagoma ati nikyo wamuhabuze aje tutaza kuhawa wa buli kimu kyona kibane kirungi kyakyo na nekibi kyakyo ate ekintu kyakandi aroho tusogana ntubalirize enkinzi kyonka aroho wezikora kurungi arono uzikora kubi Baitu bagamba aliyo general effects says kila kubao general effects zo ziliyo number 1 hormonal imbalance nkai wo mukazi hormones zao zigenda kwaki kuhinduka bara wagenda mu gum periods ebiro bisatu oja kutanyika kurukuta wiki yona olimu nebiro nibya kwana yo kana abamu funa na blood spot eba spotting eba clotting just butonya no mara eba spotting oja kutoza omwana mukaire ko kumwendera mu mwana abule ate kubahama nyo amageza gankubaha nyo ngena garuka habana abatali bafumba abatali bafumba mungambirege Sharon agambirege nti Elizabeth kuba yabagonze bababiri abagonze babiri ara bali mu dating ara bali married nyo nkunkurora family planning zone na effects zone zero because beza zabantu abali mu family already and also boko nenda ko sa family planning at least have a child already omanye I'm using family planning omwano ekintu kinu family planning by the way family planning eba ya buli muntu for as long as you're sexually active and 18 above bojenya bakulola shame make sure 18 and above bana bamasomero nyo mugende musome ebintu mubikera muno abstain 18 and above nyongamba nabali 18 and above if you're not married and you don't have a kid yet why are you using family planning no kale niko wamokulolera family planning na yena baby wa akuswere no family planning wa mana yena disadvantages anko wabuza baby omusaija niwe nkumanyisa baby omusaija chinyini mali bakwera kajuisa abweke bakwera kanensi nerora wamandi serious ansongeno bokubota sweirwe
mutaina mwana nyabo joti nkola ensonga bakino yetanira family planning with all the side effects eziba kintu obaine nko okweka kuzaala omwana kakubula omanyire nko nkogenda kutandika kufesinga ebizibu by'abantu abali married mu bufumbo iwo otakabaire n'okuba married ati maybe tomanyi omuntu owokudatinga mula alabani wala akuswera but that person has made you use family planning your hormone imbalances manya zona zibairoho ati kando tugenda mu relationships tumanye it is a forever thing but no hikoke bintu nibichankalana kibairoho bai tumutafuna unwanted pregnancies. It is not a must symbol inakozesa injector, it is not a must symbol inakozesa IUD, it is not a must okusakoza you can choose condoms, you can choose to withdraw. Yes. You can choose to mubale ebiro safe days. Withdraw. Bojo mugigende mpora. Mugigende mpora. Eri abagezi bonka. Ekosenso. But ito munabagisobora egyo. Abasajja ojakaliza ka style tekoseze ge withdraw. Kinga abasajja behakanira no okurora mwezi goyireho okurora ebiro tibikuye. There are some men who can do it perfectly. Aronda jagamba. Ajja kora withdraw. Kyonka natakikora. Twene byokusaba kunkakasa withdraw. Wamana nyoti mbikakasa. Era okunyole kyambo tubaire mu withdraw nyoni ngena ninyefunira kalidia. Nyo we can talk about it. Wokwikiriza nyo Lydia kandi endekere na kimu. Lydia 72 hours nibyo biro bisatu. Hati katugeze you've been in an act. Ogambe Lydia kulekere kimu. What is your next move? I can use Postina, not Lydia. They are different. They are different brands. Yes. But brandy emergency pills. Aliyo Postina, aliyo Lydia, aliyo Plan B. There are many. Haki kumanisa bona nikyo kimu. No, they are not the same. Naka kumusima. They will never be the same. Kyombo inega bandi comment section bagamba nyo Lydia ikampo mwana wontasimire. That means Lydia takole. Yaina abana kinana. Lydia takusime. Lydia takusime kikumanyiso inakozesa other means. Oiro kale kintu hakira akozesa zindi. Kyonka atali. Postina. Kale na Lydia araba abagikole abakunanga. Arobe kolire yes. Bite nyomwe kanyumwe bunkarora inyo okurora. The problem is tugena tugurukira kintu tugamba atika tugeze Lydia is affordable. Kapila koko kali kabake 15 kandi Postina sazi nera gumu ibi. Tibabe mutwaro 10 ati buje tubagurukira. Kaliko gumu ibi. Tubagurukira. Alobo abiri kisigikira alobo. Yes, kisigikira musajja wona. Bite bojo bane nyoki. Alobo jja kusanga watakusamsa 15. Okurora kale ebyesente tubire kakana kakalike mitwaro 10 yes. Yeah. Ogya kakozesa utasokere kufuna utasokere like otakakasomereho effects zako obaka akora katano kumyaga kamera nibo hao okura comments zabantu nizikani bagamati bakakora kibakatwalira henda kana Lydia ni disappointing bwebwa osakuwebwa by the way kuwira kantu akoina kamera within 72 hours nibye bibeebya bisatu toina kuhinguza biro bisatu betu kandi bagamba when you're in ovulation tikakora bona tibuko abana atoki manyire omukazi baba mu ovulation period egyo ni haba nayendera muno anti bagamba tibukora mbokusaka actually even fertility rate yo even read that not every woman is fertile alo mukazi aba fertile munono gamba ntingo hatono nyowe you actually for example nentuko yawe Chosenbeck if you remember akagamba for she is 99.1 kante mukolera fertile so there is no family planning ekora katago oli wakakubyama nawe ati kwa supposed to abstain taina ngiri for some time na condoms ziriyo bali mukimanyale ne kondom y'abakazi nyo kondom y'abakazi egyo no gitekereza kutekereza anti mpura ningamba no me have seen it somewhere tutuli mu social work says wali nyabaga ni kondom no hali twabaga ntukolera training zezo zabayoga let me tell you something leka nkugambire kyagifanya kyalo kwena mu mitegereza yes abstaining and being virgin is different from having knowledge. Okay. So you have knowledge. I've been working in social work. Now I training there. How training people how to use condoms, how to use test kits, how to go about sexual intercourse. I've been there, and I've been part of those workshops. But yes, Anita. So I've seen that condom for ladies and how they use it because we've been trained how to use it in those workshops. Like if I know bagin starting inside. Elinka ya side. Edi yonko auto.
tuli bakooto ati nkoto so they insert it inside but making sure to giweerezemu ati bogiwereza munegenda ati kugenda kani bye bizibwe endeke mwege but ladies don't like using them. I don't know why. and most of by the way teri common kind abantu abakusinga I know tibagimanya tibakagiroroga no giroga and it is by the way eva na lubricant says lubricants ebaneterera it has lubricants atena ya round it is round like this they insert it inside. You've not had those trainings. I think I need to organize someday to a training abaho Planet Works aroha batamanyire engeri yokolesa abantu abamu bagire so tibasano genda mbitu bani baswara no toina kuswara by me people were asking questions in atibo kolesa female condom web what is the science in between ndero we unyona science team kugirora hawo kwesa genda nitahira kimu mukienda nimugiha yo none wagiye kuntimise kutaha yegyo mpaka oba ningenda mwirwaro mbwe kondome nanki kikuba fine by the way iyo abakomusajja tajwara actually because bakienda kuzijwara but atikandi bokuba niyo option ina kubata abantu amuti tumanyire status zana so bokuba ino muntu tamanyire status tibakiati habwako kuba nogenda kuba n'omuntu utamanyire status yaje yaje bakutinenda kusinga obulwaire HIV and me I feel supposed kutinda obulwaire kila kusinga nenda bukwenda okuzaala omwana wawe 9 months alo how like exhibiting mpaka for the rest of your for life the rest of toligaruka nyuma kofuire so muzetanire omukazi bana female condoms in your bag then omusajja ufune male condoms in your bag female condoms zinazigenda tulete the busy ways zita female condoms zinyamba twakuzirekere ogende nyo muri batale yabasajja lekebe yabasajja ogende mwirwaro bakukebere bagambe family plan kiki yokusakozesa nkayo mu abakazi tibakwenda kuzetanira nyamukwenda abasajja nibo bonka bazikozesa ateza abakazi bakachaoza haki baitu mwana iwe tera makasane kutahire munda no korota tinsagi kozesa obwaini tosagi kozesa baitu gaba kozesa anti wamenya abasajja ninya abaina zikozesa no abakazi kozesa abasajja nibo bazikozesa yeah round but it is not even that big ngenda kufuna we are going to get a chance one time tulete that particular condom ya females kimanyire na balahero ko muri bayingi abataka zirurage condom ezo kuzisa but we shall have a chance to zilete we show you how they look like niko taboko ignorant nga uko msaja talibasire neye na iwe kando botaina one is better than zero. True. And it is not a must until mugolo sizegenda akora to go inside not agenda mukuba by nengeri bazikozera ero buzibanyete mukayiroraga mali nibo buzi kirenge gambo just yes ingenda kufuna chance ingirete then back to the contraceptives soka tuwazeho side effects ezo side effects za family planning za family planning kuba roho kubura noenda kusesema mali I read them somewhere. Nina alimbisomerege ku. By the way, ona kanda side effect eri common is kufuna infections ngomukazi. Ege kira kutandika kununka hanso mukazi kutandika kufuna oruso orwenchu. Ayuden ngeniye kira kuleta akaka eke kintu. Baya tukanda okutandika kujunda hansi. Okutukuko bakutanaba nabambe. Wa bojono bobo nabo kero. And the way said earlier kenda faithfulness and cleanliness. So bokuba no different partners I think arona abantu abandi abagamba we wakozesa family katugeze nkenkinzo abataina appetite yeah obura loss of appetite atale yokulya byokulya bujje no kumomya ni bebe kumomya Pata Sharon na kagambuka yaka bazi yakyalereja kumya mu kagambuka yaka kukatuka kwani gamazima buli muntu enangere mukura arundi aba yomere nikyo pagambire get back to the dryness zikozese muri married omanyira with this money kwa byona niho tukugambire byona bina disadvantage for lifetime disadvantages ekubura disadvantages either when ekintu ekinde aroho abantu abagaining a lot of weight unnecessary weight nanyetenda wena nanyetira kimu kunwa na isana amata makunu kabina kunu muda kunu
obona ezo Mukono. So they have to be aware. ezo zona nanka effects z'abakazi tugarukira effects Bete z'abasajja kira bakozesa koseke. family planning na muno munenya abali hakakinzo mugenda kutaka kufuna low sperm count amaizi genyaga abasajja gafoke matito kandi galigo ruizi nigazara abana balema mumpulire yes enkinze ezo bajja kundira nyo bamanyire enkinze ezo zigenda balecha kuba na maizi ag'obusajja maizi gali gatito baitu normally omusajja oyina kuba with a high sperm count kandi eri thick mugamba Amina. yes abasajja abalaheera mu kikengere Bakyetegereze. side effects ezo nyonku nihira tizikora habulom just Yeah. like kikusa like family planning ekusa ku affecting nyowe kandi oli nemkolera Crohn. so I think also in men ali abasajja abaku affected by that injection aliyo nabatakuba Bati family planning ngira bani because so nikionga mbirege ntu family planning ezo zikole so ino mwana already me that is what I kajja think kuyika otoze omwana koleki if you don't have family yet Omwana abule. arobo kusanga omuntu obundi oruza rwa rulihara abamu kalota saa kumanya mbo baruliharaira kyonka atobo kusanga ogikozeseize kara oinangero rwongezayo genda kusanga obundi omwana omutoize takora takuzoka awo nemutandika kutoza abogamba rukabarweira babazalire rumanya rukaruli rwa haraira kyonka ati ne wayongeramu family planning ati nesa ne kusiriziza kimo Amahuli. enankama hulabu kandi mungi abamaristops batugamba abantu abagera kulwa family planning nyo timuli nabafumbo okusanga omwana muto si secondary na wagali mu maristops akusera family takwenda ku planning. dropping out of school Baitu arona family planning method ene y'abantu abakatugeze bana abantu abakuziremwe alogani bakuchwenseke jense omanyire ntozaira Eki abana naye bawo bazaira abana babo bahoyireyo. Negyo ndi advising egyo naye abasajja. bamunatural kwaha Nyo ekira kuba advising. y'abakazi bakira ginanka abakazi baitu baina a certain age ali batandikira bakubingayo bojoyi but Wow, kwa Nyego, kitali if I kebinte get married and we have to use that kind of family planning, my future husband ni wogikora. hati Na nyo nyo kupika wamana kaire nyote nyote- kumuvinga on amazima gana nyote Bakusala nkwekiraniza naye Obanka baina a ikwire, certain bagamba age enkulu kuliga tenyo. machingo hatika tugeze nyonja agenda imbagambe banchwenseke Enkulu abo kwetu enywa. kyo kuchwenseke ekyo ki na side effects nkakyo so it is not advisable abana bato oli suppose Like genda a bandi lifetime bakugamba change. yes lifetime change hati nko mwana muto enseke Kati bagamba zigaita bazigarurawo. waha atika nkwekizampo Zigaruka nkanyongwe zangu oba Tizigarukaho. nkaiwe ozichwirege zigaruka nizekwata because you're still young Nikeke kimanyisa. yes because you're still young So Byananka. abasajja balaheru okwo kira muna abasajja Bati abakulu mwali myaka mwali 5 international. myaka 6 mugende babasale enseke muzaire akugambira ate okurora egyo method oli bagikozesa bo bonka banankire bakiteseze mbuwe tukole kino okay tukuligamba mojja kuruga kuroge nogamba musajja mbu hati nkugambe tugende tusale ensi tukyala How? teeka zaite ya Kitara Girls Kitara TV leka tugendeho mu break tujja kuba ntugaruka mutarugaho. Cubs Juice. Taste the refreshness from the sauce. Mukusima Kitara TV habwa entekanze nonge mwina kandi ninsaba myenda ya Kitara nywena nabantu nywena mujumbire Kitara TV mube ni mugirora mikutu rundi address zikuja kubona zolekwa nabo ekyo nimbagondeza umulimo murungi kandi basaba mugendo maiso nokutwara uhangiro no waitu ubukama bwa bunyero Kitara maiso. Cubs Juice. Taste the refreshness from the sauce. Mwebale mno mrango wa bakama baitu tukyali hantekanze ya Kitara Girls Kitara TV. Yes, abashere mwesente Cubs Juice Bunyero's Finest bale nyuma ya Stanbic Bank. Hii wako ende juice yomukolo, birthday introduction, wedding, conferences. Yes, they have a very nice setup. Bahikeho hanamba zabo zesimu 078 893 889 kagana mkaga obo bafuna Airtel 070 15 32 03. Yes, juice akatulina tebo hano karugire ha Cubs Juice karungire kandi kyale kali mu beetroot inya bamanyire byobomezi omanyira ka beetroot kayamba katamu biri gwawo so ketanire osobole kukafuna ha Cubs Juice hali tugendege mu kuhumura tubagende tubazaho ha contraceptives nengeri zinakozesebwamu kandi hali tugende irege tubagende nitubazamu
her effects kujukaro positive na negative effects mugezi wange shaona ina effects zabayege na ageza okutwereza itugendege mukumura yamba inisaba tusoke tuwekizo sting akapata then twayongere hali nyowe family planning nungi kila muno halaba zaire hatinka osango mzaira afunire nkeno bageta parentologic stress osanga aina ngera gie haramu egiye kubane manisa ogya kusanga omuzaire aina abana baingi oliwe bamubingire fizi ondi bamugarurire manye ebitabu bimukozere bitabi bakwende ebitabu ondi bamubingire uniform ogana agya kusanga ate omuzaire ki akikende izeho hakuruga family planning osanga ategyo stress abatakyagina planning abana baspacingire kurungi no manya hatonu hamyaka esa tujja kwantondeza ono tujja kwa tunange twe planningire family yaitu hata onione ngambira nyo family planning niko tuli tuti muri babiri abani handonge kuyamba leki right na family planning na side effects mbi habomezi bwawe nkomuntu nko kungambirege earlier family planning nkomukazi agera kuleta hormonal imbalance wesange nti periods zawe biro bikozereke bitanikire kuchankana na chankanya bitanike kwetabura ekya kabiri loss of sex appetite atali appetite yokulebya okulya ama sexy sex appetite womesa mbugwa kibalize ekya kasatu nkomukazi ogenda kutandika kufuna skin complications abamo bakatandika family iyo abaina skin eri clear otandika kufuna ebiherehere otandika kufuna rashes kikoleke anti family planning already reacting gaba ngasokwa gaba massage kwa family planning eba na reactions zayo nkayo mubiri gwawe nkomukazi abamu otandika kufuna vaginal odor niko like that smell kuruga hansi mbukazi wawe nkaiwe omukazi abasayija twagamba nti ogenda kuba na low sperm count abamu mugenda kubulwa abana mukaire namberi mukubendera abana babule abo kuba amahuli mukagasiriza sirizaira by the way ntakagenzere maiso omukazi bokuba ina infections family planning banzo geganyire gihobwire gitinire kimu reason being ogenda kweteka ha family planning egende yetabule no musaigwawo bana hormones zawo tanike kujunda nkaiwe omukazi so burabo ina infections ezo banza ofne treatment banza wejanjabe kurungi niko tanike koisa family planning era for that osakufuna izi boric acids okubaida zitanungi muno yananyonte banzo organize za pharmacy allo probiotics boric acids nungi muno ziba capsules tizili zokumira zokuteka hansi okomukazi so taka ziba zokutumira no batungire za hansi probiotics zokumira nizo boric acids ezakuzetaga by the nyonkusa kuzibafunira you just look for me onkoneho boric acids ngenda kuba ninziba iki abai family planning waze mugeganyire nda obalize ha boric acids wabaza ha probiotics same thing no they are different like it's boric acid and yinkugam it's like a probiotic whereby it is for vaginal use only ntegenda kuba ne kuyamba by the way janja infections zonka eyambaho no mukazi like oli dry nkayo mukazi naturally oli dry kandi ekyakandi na infections nazo zeta bakazi kuba dry so it's a multi-purpose product beto kora eke kino nkobuleke wegino gamba ekirugomba kazi nikiretebwa family planning yonka aruna abaisiki obokusanga kyalabya mire nono Nigeria yabya manori baba nanka amazga kwa ukana infections batira no osanga hata kina ngeri kiyeyungire hate kinonko kina kuija aho benyine hamaiza na mirongo ambiri gaina kuba obayo kimanya zino boric acids nungi muno zikoyesa every after sex ziyamba ku cleaning omukazi zino zikobaza za abakazi bonka zine zimanyiza abakazi bonka zikuyamba ku cleaning like nizihayo buli kimu kiona noba fresh and clean even after your periods okuzenda nkayo omukazi oyina kuzikoyesa to be clean
then also nyo kutekereze kindeketa infections ezo omanyire ati society ehindukire nyomba TikTok hana abantu bakutunda ebintu bintu byokuteeka nsatinga ebintu ebitakengeka manya bisuitena manya biki babirekege nabo nobo bikora nabyo bibina engeri bikweta infections kabati abikozesaga ate osanga bali nogamba teeka yakasabunu kano ojja kufunda how kiken kane onosa kwatuka funda iyo manyira akasabunu ako manye bakateire muki from that kinunko jakiura bintu bikubaletera infections now nogena no bigura mu family planning noja no kihura abantu nyonye nekite kinkwenda akaguza hati tubalize hananka family planning eni yona twagibaza baitu buire kyo mtu wali supposed to plan family planning when you're sexually active ati bogamba sexually active arona bana abato abakwe gaitaga mu bikolwa ebyo batakahigire abo nabo baliyo yes abana babira bino tibalinka abana beyi sexual active is for marriage sexual active not only marriage abana beiba ndi bahavinga that sex I'm not married. Are you not sexual active? No. Dirole. Really? The sexual element. Iwe nayo ogo baira batava hati jini nyoni kyonkwenda like omuntu asanire kufuna na kutandika family planning ege mukaireki abana besomero nabo tubananka okwa abana biro binu bakutwalira ni batwali bana bato nabo tubatekea family nabo tugambe nyo muntekereze yange nkalaki family planning gitandike oina family yo planning bozaire omwana omazire hata omwana omuzaire then start planning for that child or planning ile family where you have the right of using family planning atabo kusagamba okusakurora omwana wawe katugeza cyo omwana w'ubwoje no murafo kine musigazi era kahyo muire wena ainengera alimu no gamba hata omwana wangu onu kangule yo bupira bunu nsoke rundi kusakufuna munywani wange nimugamba mbalizeho nawe like mu byokwerinda kutatweka no kufuna ki oburwaire omwana wangu onu nkochago mumpere na kaka kondomezo hati nyoka ni kuroro oti obalizo akintu kyogamba omunywana abaze no mwana omunywana bakuba katugeze hasaidi yomojo bakuba na abaza no mwana omojo nyoti nkwenda abe na abaza nawe in line of condom yes nkwenda abaze nawe na mugamba nti hati halohikire okuzire okusakutweka yes you are sexually active katika ne bintu bin halimu kinu na kinu halimu HIV halimu kutwalenda halimu kinu then no mugamba nti katugeza kyasoma concentrate so ko some ati aroho muntu gamba bakucha kuroza okuroza kimunyo skali asa kuroza nora kimata atakiasobora kicontrolling abantu nyatakiasobora kicontrollinga wena omutima gwa ino yes no sako muhana ro mwana wokwana nakugaruka mabana babiri bindi boje bakahinduka tibali bana beira bewatere abojo kale oba abaisiki kandi bokiri waso bya kumutandika kandi bure bunu buli kimuba kimanya buli kimuba kimanya ine simu akumanya buli kimwe kigenda society nti abana actually abazaire abana muleke kuswara omaiso gabazaire abana bali omwana mugambira amazima omugambe nti bwokora kino nikyo kiruga bwokora kino nikyo kiruga werindo kandi nabasomesa haisomero mukolo mulimu gwanyu twabagito twagana basinya woman teacher ne bakora ebu meeting ni betava na baisiki ni babasomesa emilinge gyo kusako kutangi but kana ali abana basisikaire bantiwe wamengero kagambira omuzaire na wena agamba kasangwa ali omwana kuroti kaide kuba abazaire bire bino mukuyambagana abana banyu kuiha mwenda abamba kubateka family planning omwana oba kumuteka family planning kikumaiso kuba muhaire go ahead right hati okusana nkamolekeza gendo bikole already talking arekyo tejja controlling yes tejja mugamba ntingo mwana kale tutwandiendeze itona abana bagenda family planning bakyali bana bato batakabaire kuzara ho ike tutwandike etagire nkomuzaire baitu aroho mwana kyalero omukwasire no
nyenke mukwasire noli nyenke omutarakize halali noli bamuhulirege mu lodge bamukwatire mu lodge lero kiro kitiba kasomero bamubingire manya coupling omwana ogwo genda mukolera oba tubasweze kandi omwana ogwo okubona mutwara omumuhamu it is not all about bantu nyekintu kini abana banyu TV bakurora hoki omwana guba mutima gw'omwana guba mutima nyewe kine kintu nkakyanga bagamba omwana mukuze tingo omwana omuzere ntingu niwo muletereze no bagamba omwana mukuze mu muhanda batwa muzere okwata nti no bwali kura talikora bati omuzere obaza omuzere abana bakura basisikaire atakubirwa nombaza no kumutera kiboko bano obukikuba kityo omuzere newe nakutereraho omwana waawe omugambe ekiraheru kumukiko kya kityo omwana omuzere namunenyaho nibakwatangana namuteera iwe nyowe mama wange tiyabazaga migo kiboko nakusiba emikono namagulu nakukara ituru ogukuba musayi nojo munyanyi ngenjura netonya omusayi ngukulukuta mpaka mu maiso n'abasirikale nibajane bavuza kiki nkutera omwana wange mene kimukunga amambu kwa ati bure abana ati bakiya already nyonka kula nyina fia ega mama wange mukambwa aja kunyita kandi abana abakinta kutina ati nkikusinzira iwe okabona ogwo mutima kandi hataro habandi akakasangero ongero kamutero tati no murarulira kimu nyabo je kulira kimu omuzere twandikwa omuzere toko tagotere kamuteka family planning it is not good bait aro kuroro mwana kikukingura ineho ajagara ide muzaire akwenda kuteka mwana family planning for that busa muzaire wokusaka ikalizo akakugamba nyo mwana nkumuta out I doubt iwa akaba bait aroho mwana haroho mwana kujagarara najagara nahwayo nogamba omwana onu wewe nkoleki norora halo mukwasireho omojo bamukwase nomoja isomero ngugo bamusangire mu kaloji ati sojage no muteka family plan agamba otyo kihoire muhanda aro wo kuteka onole kimumbu wajagaraire ati kumutangira ati kandi obukimusisa kayika akunda atakiasobora kuzara atakiasobola kutwala eno ati kalo kubano etagaza lekara arobo korambo obwakuzara kara abana okusanga binangeri bikumunanka mu kusoma kwa omwana nkogo kumuleka abana mubegera mu nsobi okunyategereza nenda nagitwara nazara kulungi namuzara omwana notamuyamba hati wani waja mugara yeso nasoka nayega mamuntu bwayega kintu bwayegera mu nsobiye kandi bajja naita abazaire bojenye twegege kuganyira beda abana mubaganyira final sa kugamba kankwenda kumuolekya nkwenda ayege ayiko ko maiso barayetera mu kifuba aja kugaruka ali tuba boina different person iwe tosomera na abana azaire yasokere yazaraho yamara kuzara then yajya abana bamuhoyiremu nyonkurora uteka omwana wa family planning hakiri muleke nsobi abanzagi gwemu ni ni bwagimanye kubato mubalirize omugambire kino alemere kuhura muleke ensobi asoka gigwemu araba abazaire abandi omwana nagigwamu namulekerayo akubajwahire wewe nabazaire mubaleke ngana agiye kusanga ati omwana nawabo naboine muno kukwata omusaijo ogwo ninko omwana wange mbutongole anti okumwenda muno kandi tunekizibu kyabazaire babana bojo timukuterera abana bana kubalo mwisikona twalirenda trust me aromo jabaire in that process yetegereza inyo obuntu like obwire bona mukumara abana abaisiki kubaterera abana abaisiki baita abana bojo mubagambire mubabalirize omwana mojo baratwekera omwana abandi abakino kizo omwana abandi ikalo wagaruka asomera ogena je kusanga oli wagara yo wayo bona bayikali kitariki bakenda kukora bapeyinge for what kitariki omuzere wo mwisiki ko tago himbo mwana go mubatu nyine kintekereza nawo bamugaze mu period enu abakazi katugeze omukazi uzaire omwana enkerembe nagamba abantu bagira mentality eno mbunyowe kalembo abantu tibatuwaranda otakabonekeirwe urundi no yonja it is very wrong okutwalinda kubonekera kugaruka kugenda period zizao because you're not sure aroha abantu abonekera bana babo mwezi gumu
arono gutazooka arono bugutazooka notwalira henda no gutazooka no sanga nyomwe munda raka sport Price is advisable kumara kuza. no hata kandi ja wa kulinda musajja mpaka ogambire ojja kulinda ojja kulinda mwaka gwona tiba kusemeizo zaire kurunge kulinda hansinga zile like banzo ogaruka nofunda bamwaka ile funde abasajja mugumisiriza abakazi ba mujye mugumye omukazi tuli wakubaza bisoro ide ati mpaka dijiba take time mujye nyiki ati Rundi ensobi mbali wamebeera osanga omuntu obozaire iwo mukazi oli supposed kwekukiye nanka muntu enanke notagibwaine ebe byokubonera yes otakirozere obundi onabirege mu kiro iwe nikawagiogya niko betagira kurungi nikato kutaga ogyogyege mu kiro nonaba kira munabazaire bojenda nogitwara so kikwenda kumara kuzara ogaruko otandike family planning nikota hondeza omwana no atali kirekyo kyenyini ebintu ebyo babyegesa mu irwara abantu amuti benda kuzalira mu marwaro abuka ebintu ebyo babyegesa mu marwaro they advise wo kumara kuzara tandikira family planning otalinde ebyo ntingu manya obana oyonkya tokusa kutwala ndendo gitwara omwana anti niko byo nakubonera abasajja kino kintu nyonkurola yes abakazi babibegesa mu marwaro but they need time kusomesa abasajja bana baina omukazi mubalize byona tubibalize baina nyabazaire mutwala kayire kanyu ku monitoringa periods z'abana banyu zino abana bamuti bimanyi fine tuba baba mu class babisomesa babiyega baitu okukenga nokubyega biri different mutwala kayire kanyu mwana mwikalize omuhabuze iwe mu mwezi ogenda mu byo kwezi ki muleke omuhe disadvantages na advantages eziri mu kwegadanga muika manya kandi afunireni manya kandi omwana wabantu tumutwaire ha police manya kandi akojoka irukire hakiaro kandi ise muojo tayine kyakubaza kandi nimuleka abana bojo bomezi bugendo maiso chala basi boni ulata kubonge so kintu ki both sides murani mcherera abana baisikina abana bojo n'abana bojo bona berinde boko bota twairendo kuyo slim baira abana mutabateka family planning bojo boko bota iriyo slim okuyo infections notandika tugambo zire mbyogera kandi bakbe kwa samune byogere busali ugamba anti infections zire mbasaijo bambakazi byogero hali nkolera public toilet says bojo kamke kwa public toilet stimujwa rugayo gambe nyona nkani we yansigire infections zino mufune solution public toilet nizifuka public toilet baita rone kintu kina abasajja abantu tibenda kufuna mibazi ya kano gizebe janja omukazi wa wafuna infection akafuna treatment naye supposed to get the same treatment abokuba omukazi wako ejanja byo tejanja bile still ogya gimugarulira kando musajja bana infection amaizi gahagabanigano boti bakimanyi iwo funa infection atamukira kimnagamba nyo infection kagihanka nyo kantena kinkuhulira omusajja akwatwa infection na ataba mu kintu kyona na atolekya sign yona kyonko omukazi we buli yes omusajja tata omusajja abamu baina weta buka bwire bwikaneta buka ngire bekuzire muno abamba bani infection akaikala nayo full year omukazi infection ezoka baita omusajja ni wakukana infection no ombasajja tezoka comment section mutwawe ombakazi ekite kimanyire kyo kusakukana keta gonorrhea egenzi okwikara nayo omusajja nemuna kandi omusajja abanaki agifuna immediately natandikirwaho kufuna kandi abakazi abakiya kwikana infections nibo abakazi abayinenda abo baba nazo 247 kuruga hamwezi okukubanza mpaka myezi mwenda na mbiro kazali na bakazi abaino bu IUD ataibawe tibakumanya IUD akanaka kebateka hansa kakoilika hansi kakira muno kuleta infections mwekambege kunanka buli after periods oina kukoisa nanka mugenza ito chance ezoga probiotics sezo inakuzetanira iwo muntu aina ka IUD zetanire otherwise infection is gonna kani zikutaliwaniza kandi olekeno kwemabya manaba saija bano musajja wawo kandi nogwo mutwale mu irwaro nawo mutwale mu irwaro mwe treating nzonga ge muteka mu family planning obwagazi we are attractive my dear yes you are attractive to one right nyole kanku kwa iwe ekitalia okihaki they are other methods masturbation exactly condoms instead of going for those not everyone wants condoms abantu abalagero aroha olagamba nyo condoms things zenda ikwa roli no zitakolera mbe we
hari omuntu atakwenda condoms nazo zina nankaya zo linagamba nyo zinyomya tinzenda oli nagamba nyo zikunyomya ruha gamba nyo na condoms mugende mwekebeze mirundi nkesatu mutake nankire wamata kaso abantu balwaye gamba abantu abatakasweirwe enkoleremu era abstaining tule ebintu mubyeganyire muline musweirwe n'abasaidi yes gandolesa tinyanga sigara amazima mweganyire ebintu ebyo mulamu tali bafumbo kuba ne Bible hati bali mu relationship emigaso ya sex at a heg in fact eri mu Bible eri no Bible it is fine Genesis tukamukora Genesis for yone reproduction onyetegere it is okay for reproduction bali mu relationship tukole tuta you date health like mube with a healthy dating ayo msajja kusako ekikumi kya atani ego really ogambe geto inatika nagamba hiyo timu kwasi baliyo bogine omusajja wena omusajja wena atwalekyo muhaire from day one you said ogenda abahura mu comment section omwe batoka it is sexy after marriage no musajja naona akigamba exactly naona mboya musajja ko kwenda muitirane ebyo nkagamba gutamusana ogwo nkusa kuikara hansi lero timanyi kumukolera glorious oko guba musana mama abasajja hero ko timule baha kana bo musana niwe muba nimwe controlling amenywe by the way basako bayi mwe controlling ni mama actually kangu gamba emyezi esatu yonke kumara kumanya nti omusajja ono yamugenda omaiso yes obo mukazi ono I can make them my wife so mwehereza obwire obwo tikiringo omusajja omubwaine kyaleero after 1 week after 2 weeks no give yourself time yes understand abamu bakuba nibendera wo first date abo batuleka ba first date nekia kikubateka mu family planning mutakayi mudahaka kusala mutakuyukira kara nyumirwe kwenda kusala abana ni baba babura kuba ni kusima baitu habwaki mukapapa kuba ni kusima nekia kikubateka mu family planning no gena family planning iki kuyambo tatwalenda mubiri kego gotasa kusiba bajye omubiri gwawo gwe controllingira wenkayiwe nk'omuntu tigukwinaho obusobozi iwe niwe gwinaho obusobozi kandi even if you are addicted ekintu getting addicted akintu ekyokozereke ekyomanyire kyo kalina okola baitu kana addiction egyo bagirugaho baitu nyine kintu abantu bahilinga addiction nibagamba sex ene yambaho kunanga ekusa kuyamba omukazi like butafuna bizimba biki you have to have sex omana nyoka bihura by the way ekwa na hati sex eruga kuzara kuruga muki anti nikyo kugambega sex is for reproduction boko botajja kuzara omwana keki ku having sex pleasure nikyo kulano bagamba no gamba mbu when you delay kuzara chances okusala ziba nyinga bukama gufa ga halo kakanga akura magufa gawo nigakora yeah that is true so muswereni mukyali queen hati tibanya kusala ni awire ni mukyali baita iwe ngero gamba aroha abantu mukama ronga katuhanga iwe ogenda kuswerwa bwangu oli tagenda ebyale betu bino tibingana itwa tusa kusura murundi gumu iwe chance mukama asakuhereza omugiso ogwo kasura bile ni mukyali haroholi omuntu agamba like obwire bwani mukama ronga yamutekanize kusura myaka 3 agenda kulata agenda kwikara halinzire mpaka myaka 5 mpaka ni wasu aswewe wana titu kuisana mukama rwanga twahukanira kim omakwina nyonka urani bagamba mbo omuntu abata kwa vinga sex araha maiza agaturukia anasano kwe padding omukazi ngire ekyo kibo omuntu yabaire yagitandikireho no sex okyali no yagitandikireho nko omuntu mukamara emyaka atatahaho bagamba araha maiza agayija tinka kihuraga ekyo nyoka kihura ukaturo research ekumara tinka kihuraga baitu mwanze munyikize mbahuguro katito nkaita bakitara girls tukwenda kuendeza aba students nywe na baloka bali mbizamu byanyu we wish you a what we wish you success happy birthday we wish you success in your exam abasinya fa batandikire ira aba P7 nabagenda kutandika abasinya 6 inywe na just focus ebiku batali banza byona mwanze muteke haruba mubanze musome mutatandika family planning bujonyi ni mukyale ndio mwanze mukole bizamu byanyu haruba batakazifunire zikwijja mutazabure success zimwezo zilibatiramu ebintu odagendo gyabulaho goira rotakayikali ebizamu byawo banzo zabule focusinga kore bizamu byawo tekaine
Yes. abatakafunire mu jazz sanga yomuka. Exactly. Nanyowe Machweo wa Masindi. Chance. Exactly. Yes, The hamna Black host Queen. wano Glorious waje Pro Emporium mwije tuba printingire tuba brandingire tukole business card abakwenda posters ebyapa mutusale utula right road opposite taxi park entrance oja Bumba kubana nyende kyape kigeno mwango kimpa. kurungi mnone sazi kujambe ntubaza kabai kasamsam kali kaengi aba graphic designers aba embroidery we have the DTF machine mutusaleho obusalawo byone betu kubimala toina nsonga bakino sindiko muri mu Kampala kandi machine eri mtown hoima mujye mutagire abashire maka sente nkabulikiro ba Cabs Juice Bunyoro's Finest bali enyuma ya Stanbic Bank niho genda kubano basanga aino mukoro gwa birthday introduction wedding by the way Tuina birthday mu April. Aya kusoka ya Oktoba. Eyo. Why na birthday mu October? Hello. Yeah. Omukuru. Omukuru. Iwe. Yes, sasa kwa chali da Cabs Juice alana kola pate. Yebiri kwezi binga. Bikonkona. Aja kusoga. Kugambi ati kandi mubona bakitunage obunagawo. Ebyanga bina bitano. Yego. Biri haya. Saba Cabs Juice. Bikonkona. Akajuisi tukija kuba tukadelivaringa aho nyini omukuru Julius her birthday yayi so neja abaina birthday abaina of nanka bazeta bati corporate meetings mwetanira ba Cabs Juice baja kuba ni babakora kurungi muno tusigaire nka Victoria Girls Victoria TV tubayo buli kasabiti esaha 10 za rebag iwe bahoga otasuba. See you next time. Bye. Kitara TV kwegesa kumanyisa.